Musa dilino tan nafaka lebih pun Allah Ta'ala tan nafaka raja pun Allah Ta'ala tetap ima raja pun Allah Ta'ala tetap matandron rono pun Allah Ta'ala dega ga aku raga silice na lapung ngata iti wingingi maraja pun Allah Ta'ala niki warika da arajangan na pun Allah Ta'ala Allahu Akbar milo ifamila mata ulummu makoto faro mata atimmu i kotorifan cajiwe maka dafahan ni jepuiwi bending tengeng ke pun Allah Ta'ala arajangan na dega gamu apun newi si kalice Inna Allah sami'un alim warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi ulumihi fid dharain a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Sadaqallahu azim Ubalaga Rasulul Karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin Sining terima kalabina pun Allah Ta'ala kemahadireki gau kena ibadah we fakas yang ngerilalan na iwan ni malabi Alhamdulillah terlebih riolai patarak kaitan rapa puji dan ya syukur ketan regangka talori sesyara jannah pun Allah Ta'ala namu karilalan na waktu malabi nalomoyang yang pun Allah Ta'ala saginangan na atitah kepada engkau mahadireki patam pamalabina pun Allah Ta'ala Allahu Akbar maraje pun Allah Ta'ala cedek mi tau pakas i fapeje punna fahanna ritujunna iwe waret kada mater risesena atah riwat rifwadana waret kada Allahu Akbar kejepunna ate fungan nalino lololisa kotofaro abarum parunna napas isoranna makotofaro asurunna kumanangi ri araja kuasanna makotofaro arajanganna pun Allah Ta'ala tamakul lewi mubba'i fajarangi mubai matanna aswe makoto paro ala bunganna aswe na inapa naunumana pung Allah Ta'ala sininna anu macakka riwatul labakna alilingan na aswe riwat niwe ya mana na romancaji tanda-tanda resese araja kuasan na pung Allah Ta'ala na cedek mitau mulai male fangaja foleri tujun na rekwero bedenge pada ifakas singkaruang ngeri tujunna bicaranna ayat-ayat kauniyah ya rega tuma bicara ritujunna bicaranna tanda-tanda araja kuasanna pung Allah Ta'ala ya taroki ri kita
Naiki angkangan nalino lololisa nasabak dua talun na gau-gau mapataka jenna yemana narujallo tandra riasenge ayat-ayat koniyah tandra-tandran na angkangan na huang Allah Ta'ala na cedek mi tau mulai jepui pahang iri tujun na rekwer magi-magi angkangan tahadir rilalan na yon romalabih naga angkana pada iri tentu amas narik keutamangan na waktu akaswiyang ri hung Allah Ta'ala na tulu kiwe na tu hung Allah Ta'ala narik kui tampai tawe yolli pasilener ngi pakaswiya sampajange na tulu ki tu hung Allah Ta'ala na tulu ki hung Allah Ta'ala na sabang kana muanne mua paring kalingata natulu ki fung Allah Ta'ala na sabang kana manemua awatangeng ya afurengen na watakali seke lingemo fi pakakasa na landrole wegangkan na wadimu fi ijongka jongkar ngajiwi niki nariko narafi ni watun na matu sininna yero angke fabirena fung Allah Ta'ala tengeng kani riseseta ne napalo kita linga kuni monro to malabiku biasa lad nompuri ni sesekali mak di monri tam dari makuana na roh kalima sesosiwenni fabilala gorang utamangan na waktu sempajang Allahu Akbar maraja fung Allah Ta'ala maraja fung Allah Ta'ala arajangan na fung Allah Ta'ala de na uli ki fung Allah Ta'ala na lorengi ifakaraja na sabak ifakalabina namuse dilino tan nafakalabi fung Allah Ta'ala tan nafakaraja fung Allah Ta'ala tatta imaraja fung Allah Ta'ala tetap matandron rono fung Allah Ta'ala dega ga aku raga silice na lapung ngata itiwingingi maraja fung Allah Ta'ala niki warika da arajangan na fung Allah Ta'ala Allahu Akbar milo ifamila mata ulummu makoto faro mata atimmu iko torifan cajiwe maka dafahang ijapuiwi bendingi tenggang ke fung Allah Ta'ala arajangan na dega gamu apun newi si kalice dari makuan na norona seriki bali wiro patampai naga ongkana aja tu mamatu aja na tandra kurusalinomu gangkan na takalufa karibarintana fung Allah Ta'ala lokka ko mak darari lokka ko murapo lokka ko mo pisabiang elimur yolona fung Allah Ta'ala jadi kumatampai fabilala nakaribangun tamangano tu sampajang de sana kadaloki loka kumasigi pakaraja fung Allah Ta'ala de napakro iku yero do difahat to malabi ko yamana mega to sampiang ero de na bati-bati niki narikku difahangi maka dero arajangan na fung Allah Ta'ala narikko yang ngobirngi waktu ibadai waktu sampajang ipakasyuange maka de fung Allah Ta'ala hei loka ko may loka tulu ko letu kumai maparabeke ngalemung kamu koga detu kamu tak kalupa makur si tengah-tengah na apungan na iro at tampangan na panguli aga na yala rippe foleri tujun na iwarik kada Allahu Akbar maraja fung Allah Ta'ala yana rurampe dendra di mukaddimana bicarakan ayana fung Allah Ta'ala rampe pakas iri tujun na bicara kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin iya mau ayahe riala pangupu si kira-kira tandra pijepuri fung Allah Ta'ala nago angkane ape sabingi kul inna salati huade Muhammad biritayangi karibangi umakmu kul inna salati majapunna sampajammu tu sampajammu wa nusuki pakasiwiammu ya maneng dega kenapa sanga di sinin na ibadamu pakasiwiammu sinin na ro resomu ro na asona ro loko kibalu-balumu iko falon rumah loko kurigalummu ridarekmu ro iko pakan regaji loka kori jama-jamamu iko pas sikola loka kori sikolamu dega kenapa sanga di fung Allah Ta'ala
Sinin na rogaw mo reso muro. Di ka na pasangadi pong Allah Ta'ala nawala ko. Nawala manang ero. Dan ka nakampar pong Allah Ta'ala maka daday magi monro kutu masigi monro tumpu bara. Salaywi tu fantashiru fil ard tak berko tasyampo ko loko kung usapa papedale na pong Allah Ta'ala aja monro kutu. Di sana kena canggih pong Allah Ta'ala yurus jampangi jama-jamalino tajamay urus jama-jamalino mudini acak ko. Iko puro no masampaja lokon or fantashiru fil ard pada tak berano. Loko na sape papedale halana pong Allah Ta'ala. Niki ngarangi. Ngarangi. Musti rewa ko mapisabi ripu ang Allah Ta'ala fay mamakadang kamuko ka dito gamu tak kalupa tanya to gitu ba murus itu jama-jamamu tu makanya on ro dirampe biri ayat kul inna salati itu sampajang itu limun ripa mulangi ha alena mancaji fa bungang de kana tama pakasiyang ero sampajang wanusuki apa kasyama to magi pala na tatotung ka magi na tatotung ka kul inna salati magi na kadamana wanusuki nakamana ni koro na ikimagi na tatotung ka iro sampajangi pura pirampe sampajangi na inapa wanusuki pakasiyangmu yamanan na tu jama-jamamu resomu to na araw pura ni araw wa mahyaya atuangamu mo paham mo ka barek mo sa ngelemu to bawang degaga matroi degaga pewerek ko imana tu muang isorange mosurange napasa mo maluleswewe itu fully fung Allah Ta'ala itu matroi ikut apa na pasilaca ecende tapasaka ko maga mega tu kejadian ko tapaloy fung Allah Ta'ala pasilaca sinalona talle galak mo talle purena mana kaji tappa majami na sadin tappa saka na tappa mate palagi makakwewe dia nagagawi ta saman na minero jaran ni ngalawi tero labo eta kala labo nguru no ima mawi ngala makakwer tanga-tanga yer malololo kali tutuki siaga ni nguru mu aga parimbolo mulo ko sita huamu kamaga pangatammu wasajina pun Nabi sallallahu alaihi wasallam man balaga 40 sana walam yaglub khairuhu ala sirrihi falyatajahhaz minan nar nigi to na rapi umuruk na 40 taong isawmo fi decenna kojana falyatajahhaz minan nar taro na pasadela ina mutama rirana ka facalan na pung Allah Ta'ala sagan umurut ta ustaz 40 ni na to umuruk kula mandrasa kayai kasi palu mo pasading nama pamula leon nang renan ketopat tu ya pamula ele toke de loko boting loko mangantara botil loko man nasiha loko sikula ya sesubujur sila lo na ngarama kena kapal pengajian ko majelis pengajian maghrib po Pancasila nul iman cedek walu pai ya Allah ya Rabbi mapuncok lada sa diwat tu dinan mapuncok waktu megalada kesibukan makanya hadirin jamaah yang dirahmati Allah nala deceng kesempaja 5 waktu cedek kiman rasa bending dega kesempaja 5 waktu na capu manang tu sinin na waktu urusan ko mana nilina man ni ba makanya mesti siasati itu melebihi ku yang manang fikir cara tas siasati tajama mato jama-jama lino tani kefahang sinin na jama-jama tereso tak ajak lalo na de igaga agama sandre kuru tujun na jama-jama ilahi anta maksudi wa ridha ka matlubi tentu masa huang Allah Ta'ala dia katai ilahi anta maksudi waridha ka matlubi siddi bawang jama-jama ngagi mujama riona fung Allah Ta'ala mutaru kutu iku riona fung Allah Ta'ala mujama kutu jama-jama mutu na dega galop patak biro-biro yale na dega galop pakir jama-jama na gau bawang itaw dega kato langga-langga de Cina timbangange dega kato kura-kurang mitere
Dega kata matan rufalesu na sabat loy saru maiga. Dega aga. Nei kesinin na jama-jaman na narikko napakatemi napatuji na tujun na lala decenge insyaallah. Sinin na yamanat tu jama-jamamu urusanmu mapamula ele musibu insyaallah kami fu Allah taala kututujun na jama-jamamu amaku. Nei ke upan na yala ni rippo bicarai maka dan narikko engka fatampa pangulina fu Allah taala. Nadi munah mamakorangi cinampot tulim made cengir pangobina fu Allah taala kalima sesso siwenni. Ia balik narikko dega kepada firman nasaba. Kesibukan yang luar biasa ajak na liluat tu. Magati ko malaway jenne. Magati ko takabere mapakaraja ri fuang Allah taala musompe si kira-kira tandra talle ang kaku fuang deu tak kalufa. Neki ajak lalo na liluat tuin. Lui capu wat tuin. Nasabak kesibukanmu ini tu manas sama keritu fallo-fallomu jama-jamamu jama-jama dega gaguna-gunana itu narekol laba iwat tu sampajange na tandra kurusan linomu jama-jamamu. Ini yang harus kita perpegangi. Begitu mudah kita mengukur, begitu mudah kita bisa memahami hakikat dari pekerjaan yang kita lakukan. Jangan sampai membuat kita lalai dari mengingat Allah. Ini ruak kada syukur maraja ki narikong kama wattu na mereki fung Allah taala mangujiwi bolana fung Allah taala kasiwiangi fung Allah taala barating kamo patu apa tiru manas na mereki fung Allah taala. Ina unang dirampe kul inna salati sampajatta. Sebenarnya hakikinnya sampajangi. Itu betul tumpu kuluna sampajangi kan doa. Perlu doang. Di situ tengah-tengah na itu sampajange onro pada yonroi maparafa madarari ri hung Allah taala ipalettu manang sinin na aga persoalat tak kaluhatta selama palawangan na sampajange si baya sampajang mangolo. Pada hakikatnya salat seperti itu. Salat Rasulullah dipanggil bertemu dengan Allah dan diberikan bingkisan salat ini kepada Rasulullah. Satu asbabnya. Apa asbabnya? Kenapa Rasulullah diminta bertemu dengan Tuhan? Tahun itu disebut dengan tahun Amul Husni. Tahu secara ini nawa masara nabita. Na 723 persoalan musibah nabita, makanya yoli kehebat tahu nahe. Ya makanya kalau persoalan-persoalan hidup itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita tidak bisa menyelesaikan persoalan kita padahal kita tetap masih merasakan diri kita sholat, berarti patut dipertanyakan kualitas sholat kita itu. Karena sholat itu sebenarnya adalah sarana bagi kita untuk menyelesaikan problematika persoalan hidup ini. Nah ditunggulah lepas ke persoalan selamat tuko pasti ke masalah. Pasti nggak masalah. Nah sabayro lina la aibon walahun yun rami matto mi maculi-culi non rima bonga-bonga. Yun rima culi-culi bonga-bonga, makanya ko tulis siya bonga-bonga king kasewat to macawa. Ang kasewat to tapato terisi. Mako mi matto ni rumusnya kehidupan. Kita diperhadapkan pada persoalan. Kita diuji dengan berbagai macam persoalan-persoalan hidup. Makanya resepnya ketemulah sama Allah, perhadapkan kegundahanmu, masalahmu. Sifat asli manusia kan jelas, sering saya sampaikan di mimbar mulia ini, yang menjadi ayat langganan saya dalam surah Al-Ma'arij. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jasu'a wa idza massahul khairu manu'a. Sesungguhnya sifat manusia itu apa sifat aslinya manusia adalah sifat aslinya rupatawe maraja darike. Jadi lepok itu megaladat darike agak biyewe tu nak kamanan itu kamanan ni dalam perkemu kamanan ni Pak Ustaz makanya megala onron ni metto akro. Tempat manusia juga itu lupa, alfa lalai, manua, terkadang juga manusia itu kikir. Kami meto tu. Dan akan ngerangi maka dan reko
angkani na puliang iro wasele na reso na ro, wah nawarakkan ni mara, nataro ni kilalan na kanton na nasobo ni de na melo mapupuang. Memang karakter sifat manusia seperti itu. Innal insana khuliqa halua, idza massahu syarru jazua, narikuna tu juga dia nasituru fa pinadinna kalimamang takalufa. Hui magin apa, wi magin dia najaji wisese, wi magin akan resi balau, wi magin sina fola lempo. Padahal waktu natika magin cepat aja tika, magin aja bosi sisana fola bosi mak sina awe jama-jama nala rupa tahu. Dan kenapa aja nih puji pemerintah madareke. Nah isa pun Allah Taala. Idza massah syarru jazua. Dari kuna tuju ko go dina situru papi na buna wisasa madareke ko. Nekir bawang. Igilis yon na igiling. Dari kuna tuju go dina situru papi na dinna kalimamang takalupa dina ganing ngarama pur lalu. Sisanna wa idza massahul khairu manua na tuju deceng. Awe pada mengita kalupa toh. Jadi gagi yang salama ini, dia gagi. Susah mana sameman itu madareke. Ya, tak kalupa ki. Dia nagay ngarama pura lalo. Sisa na natuju papi nyamong, wah, naliwat to si masigi. Betul na dia gagi tonangan na, we ya Allah ya Rabbi tapajaji nga kakasi we sasaku, sarikuan mengulim malito hatunat-tunangin o dingko fakil mabirjama. Sisana na dupasena hurmal lito na tunang awe dia na nato masigi naliwang yung masigi yun na yasang nilolong yung papi niya matakalupa to pada mo yun iga pala ba din na takalupa illal musallin sanga din na to pagkadaingingi sampajan itu tutuloy mas sampajangnya dia na ka natakalupa tutuloy maring-raring kung alata. Dia selalu ingat Allah. Apapun yang Allah berikan kepadanya, maka dia tidak akan pernah merasakan bahwa nikmat ini adalah atas dasar usaha saya semata. Rezeki yang Allah berikan kepada saya ini bukan atas karena kepintaran saya, kehebatan saya. Dia selalu mengembalikan ini adalah rezeki yang Allah berikan kepada aku. Nah sahabat Naisa maka da Allah lengan na apolingan na wasele memang anu madeceng ulaong niki upana ya apungan na fakbungan na ya jama-jamamu jama-jama demi metona na situru dalang agamay fapiso jam itu jama-jama sebab upana anu masalah mo figaw tantuang de mulai pamanari wija niki waddi jaji justru bu pamanaram mirana karyalim ikutannya iku na solangi anak mo narikutannya anak mo na solangi tajang ni apo mo na solangi magi na sahabat na isa po Allah Ta'ala maka dade na manas saja itu engkau wirik ko aga mo fuji-fuji itu rino mancaji mazra'ah adar-darakan jamay fuliangi anya manyamawi katulino walik ko ikotomi to kalau solangi. Makanya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, inilah prinsip orang yang senantiasa selalu mendirikan sholat karena mereka yakin dan percaya bahwa sesungguhnya media sholat itu adalah media tempat kita untuk mengadu sekaligus memohon kepada Allah. Macai ifong Allah Ta'ala narikudi tombilo dua kali na macai magin dia bulay wisan na iya pancaji ko iya pakangka ko itu sampajangnya monroiwi melau ko iya uirek ko agam huelo makanya lisa na sampajangnya pak doang mana itu dia kasih ini tulisan na sampajang pak doang. Ada majelis tali yang pernah tanya saya, Pak Ustaz mohon perkenan doa apa yang paling kira-kira yang makbul yang bisa saya doa diterima pinta saya kepada Allah. Pak Ustaz pak doang ngaga wading ubaca iku magay na wading ubaca ro pak doang ngin na wading sinin na anu amina saya akajajengan na kajajangi. Begitu dia mengharap dan meminta kepada saya untuk memberikan jawaban tips
metode, cara berdoa kepada Allah supaya Allah mengabulkan doaku. Maka sesungguhnya saya menjawab, tempat yang paling afdal untuk berdoa kepada Allah dan memohon kepada Allah adalah dalam sholat. Karena hanya di dalam sholat adalah tempat kita mengadu kepada Allah. Makanya minta, makanya Allah wajibkan. Kenapa Allah wajibkan 5 kali sehari semalam bagi kita? Allah mewajibkan kita untuk berdoa, meminta kepadanya. Nigi tau dinelo ko pung Allah Ta'ala, tau mabangka itu, tau kata kabur itu, nagali pung Allah Ta'ala. Makanya salat itu menjadi kunci. Karena ketika kita sudah ikhtiar berusaha, boleh ni galuta, boleh ni pasata, boleh ni aga, asampajan no, itu sampajang gini tu goncingi, bukai, sininna dicinna, iya roja majamamu fallo-fallomu unnar. As-salatu miftahu kulli khair. Makanya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kembali saya mengingatkan kita semua, silahkan kembali mereview, coba-coba perisa-perisawi ir sempajatah bulan Rajab ini yang lalu. Kita bersama-sama menghadiri beberapa majelis ilmu peringatan Isra dan Mi'raj. Saya selalu mengingatkan, tolong evaluasi nilai salat kita. Saya khawatir setiap tahun kita berisra, kita bermi'raj, tetapi kita tidak tahu hakikat dari Isra dan Mi'raj itu. Padahal perjalanan Rasulullah diismi'rajkan itu adalah bagian dari proses. Intinya adalah Rasulullah dikasih bingkisan terindah sebagai obat pelerai duka nestapa di dalam dunia ini. Apa itu? Tidak lain adalah salat. Bagaimana kita mencoba memperbaiki nilai salat kita, hadirin jamaah yang dirahmati Allah? Bagaimana kita melakoni salat itu tidak sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi salat itu benar-benar menjadi sebuah kebutuhan hidup kita. Ini yang harus kita rubah pola pikir tak. Ikut ini robe pola pikir era sempajangnya si kira-kira mancaji mi awaji kari seseta. Wakke tauri ya dega garul lolongang fole ritujun nalisep ni rasampajang nasabak tulina tandre mi bah kewajiban. Makanya sering dianekdotkan oleh para dai, banyak orang yang ketika masuk waktu salat justru terkejut. Sila lona aja lora tepas saraman. Seakan-akan dia hanya berpikir, narapi si kewajibanku. Kufuran apa sila nerang ni? Makapo selesai si kewajiban. Kita coba perbaiki salat kita itu dengan tidak memahami bahwa salat sebatas awaji ke bawah. Nih kita panca jitong ngira sempajangi idi ma perluangi kasih nasaba idi memetone wire pung Allah Ta'ala ira sempajangi pada yon riwi marilori pung Allah Ta'ala. Coba kita beribadah, kita sholat, coba kita resapi makna bacaan-bacaan, apalagi hu imang mapangupu sama na sadikku ki Madinah mundur ning kalinga sambener. Ya Allah ya Rabbi, enaknya suara merdu seperti itu. Kapan lagi kita menemukan suara seindah itu? Apalagi yang menghalangi kita untuk menunaikan ibadah secara berjamaah dengan hadirnya suara imam yang indah, yang bagus. Agap itu ketika kita sholat, kita coba camkan, kemudian kita coba baca kembali, renungi doa dari bait per bait dari bacaan-bacaan sholat kita. Yesri jama-jama maka kue leki bok gara-gara sempajang, aliki bok gara-gara sempajang mega tu dibalu buka-buka baca-baca agak je betuan na yebe ikut disengi betuan na angkama tu Allah lengan na wadiki padicing bateta sempajang. Coba sempa padongan ke bari fallawangan na dua sujud, semua sudah tercover di situ. Aga di huminasa, aga di akate, aga di elo, aga di aminaseng kamana ni kro.
Coba kita baca itu. Aga bacangan na yaroko tu dari pallawangan na dua sujud. Rabbiga firli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Iku baca silempu bawam ya Rabbi ghfirli warhamni wajburni warhamni warzuqni wahdini wa'afini. Allahu akbar. Iku baca lalu mapakro makam sampajata. Ta coba-coba ni garek rana baca ngenna fa betuangan fahangan iya ro parello doang ngere pungalata. Rabbi ghfirli wa fa ngadampeng ka kasih. Igalah ada po kasih atas salahku. Hajat tagalli atatahu. Nasaba atas salang iyang kufafuli fa takalufa ka fa. Warhamni akka masita po kasih wadan na tanyi di mamasika. Manrasa ka po kasih. Wajiburni faganda ka po kasih. Tapancaji ka yang kasukuru faganda ka po kasih. Dijik nulagan na witay karambo anak aku mako matubali na mapalaw makres. Kasiron na emiloy. Dui lo makamajawang kuliah. Kasiron na rapi si wattu na tulo malifufu. Ilaw idesa niya chatamel. Wajiburni warfa'ni wa kasi tabereka tatar kari onro kami na malabi. Jana tu datu neka kasi lanu huang. Tataru kari onro kami na malabi siti na jay mancaji kaya saya sa toriak kitujuang. Di mancaji saya sa tahu mancaji persoalan. Wa kasi tataru kari onro kami na malabi. Warzukni tabereka po kasi aladale pakarambo anakku kasi mapalong makaresa huang makuma to bate na kasi pupu pa purusularan baridin do kaje na madan kan kun na madam dega ngana puli kasi fole balawi huang elau kiri huang alata wahdini tiru akalalapatu yu huang kasi mapala liman na lapong indo wi huang kasi tiruang ilal ngambo anakku. Di dalam matu jula ala po kasi maku matu bateku surah lo masigi na desi sana dalam mita bawana masigi. Po kasi karena aku ija aku kasi po magu surah lalau nalari lor elau kiku po halata. Wa afini. Po kasi tawire ka di singa po kasi malasa ka luwage orang parakun ka kurilan parakku. Di guys setujuan po dega na sabak malasa ka alik ka po nga di singa. Tumalabi ko yung manang tacoba-coba ni gere ko mapakuro batid na masampajang onaran. Dega aga talo bakad de ko sampajan. Dega aga. Naunrot na may mamilaw. Desi niya chat milaw rilala sampajan. Naunrot na may matoto milaw. Di kimasamang. Yaron na ufawi ko lalan natin tawasang. Elaw kiri mo ngalata. Insya Allah nari ko mapakuro batita. Na dejek gaga marisa tu persoalan agat tuju ki kamana ni kutu sampajang pada dion roy milau mak darari tu Allah taala poleri tujun na persoalan Allah lengan na atu ngata. Bulan ini kita memasuki bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban satu pertanda bahwa tidak lama lagi berhitung hari kita akan masuki bulan Ramadan. Ya Allah ya Rabbi, sejak dari bulan Rajab kita berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Fokasi tapak barakah kita fokasi atakapungan ulah Rajab wa Sya'ban makutohur ulah sabamu huang wa ballighna ulika fokasi tampai ka huang. Saginayanga ka umuruku fasarikwam mengulir rafimu fi atakapungan ulan Ramalan. Bega kata namudan ni ulan Ramalan tu malabi ku yang mana. Niki Nabi sallallahu alaihi wasallam napa guru ki umakna akita ki atanga kira Nabi batena Nabi tapuriwi
Batina nabitta muddaniwi takkapungan ulan ramalan na pangat tamiman yalina nabitta rilalan na ulan raja ulas sabang. Malay acok nabitta dengan kesungguhan dalam beribadah. Yakin kalau kita tidak berhasil di bulan Rajab dan Sya'ban pasti gagal di bulan Ramadan. Yakin nih bawang. Ini sering saya sampaikan di mimbar-mimbar. Rajab dan Sya'ban itu adalah bulan pijakan, bulan bertolak untuk mendapatkan Ramadan Karim, Ramadan yang mulia. Makanya Rasulullah riwayat menceritakan begitu giatnya Rasulullah melakukan amalan ibadah di bulan Rajab dan Sya'ban. Puasa sunnana nabitta makutana Aisyah, ya Rasulullah tamani karamalang magi makutana Aisyah dan kawita nabitta nasa masak kasamana na uhu lalan nasi diulam puasa undur batin nabitta sallallahu alaihi wasallam pangatay alina mutamari lalan ulan. Apalagi masuki bulan Sya'ban ini, riwayat menceritakan bulan ini mega tu masyalilillah, mega to takkalu farilalan na ulan raja nagaongkana magay din na isang makadula pemat tama ni ulan ramalang manang kamunahan na diya gaga persiapan na diya gaga pangatan na. Makanya bulan Rajab, bulan Sya'ban ini menjadi bulan bagi kita untuk mempersiapkan diri masuki bulan Ramadan. Sebagian riwayat menyatakan bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulan menutup lembaran-lembaran amalan ibadah kita selama 1 tahun dan akan diperhadapkan pada Allah. Semua amalan-amalan ibadah itu akan diperhadapkan kepada Allah pada bulan Sya'ban. Iku laporan pertanggungjawaban itu setiap kita itu diperhadapkan kepada Allah pada saat bulan Sya'ban. Bahkan ada juga dalil yang saya baca, maka deh unro lebirender ulas sabang sininna iyaro amala ifego rilanna ulas sabang langsung manangi yakiringan kuhung Allah Ta'ala. Ada, saya baca juga seperti itu. Jadi makanya setiap amalan yang kita tunaikan di bulan Sya'ban itu tidak ada perantara mereka terakib mencatatnya, tetapi Allah langsung menyampaikan. Makanya berbahagialah orang beramal di bulan Sya'ban, karena semua amalan ibadah kita itu langsung diperhadapkan kepada Allah. Itulah kemuliaan dari bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita termotivasi untuk melakukan amalan ibadah di bulan Sya'ban ini, sehingga insya Allah perjalanan Rajab dan Sya'ban menandai bahwa kita benar-benar siap memasuki bulan Ramadan. Kalau kita berupaya untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan Sya'ban, yakin dan percaya kita akan memasuki bulan Ramadan dalam keadaan kita sudah siap fisik, sudah siap mental, dan sudah siap amalan spiritual kita. Tinggal insya Allah kita panen raya di bulan Ramadan. Bulan Rajab adalah bulan menanam benih, bulan Sya'ban adalah bulan memupuk amalan ibadah, dan bulan Ramadan adalah bulan kita panen raya. Insya Allah membagi-bagi tu mengalaman matuk kiralana bulan ramalang nasaba rupa-rupan na deceng. Saya rasa ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Sinin anu tunggangi fuliki fungala ta'ala narikong ka warikada ku tapasalah menjepunna kui alaikum nunri tasalangi. Akhirul kalam billahi taufiq wassa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.